Menteri Ketenaga Boarding Kejelau Wak Met Balang Do ulah pentip bagi Sarkar Meghalaya kelada Pak HCT bandueng nok sendan ke company Sai Computer Limited na Mausen Ram Subdivision ke IT ban ajing Syakri Penmi Boarding. Ya kini senjam ke Baterika Mardor la Syem Hadian belami ke jing ujor bagi jing persya ke bejur ne ginong snong ki senjuk snong ki seng balang bat kiriu shimet jong kene katan berokawai. Halo kejing bamla kene ke company ban penbiang ya kejing Syakri ke babha. Ke Sarkar kelas ngap bat syashkor ke jing pensngau jing ipat ba rangkat kinong mi khmat nagilai tali ki constituency ke bahap apok kene subdivision ki bagentup ke mau plang karani kor bat ke mau senram. Uba met balang do ula pensyai bawa la kadon kejing bamuhun jong ipat ba ke Sarkar kam syem la mancueng mardor kene company klem dayat kat kum ki kendon an. Kumta ketenat ke lebih syar banyak bat syem ikarai ke berking persya ya kene company kat kum ki kendon an kenang ba kejing Syakri ipat ba kam dai bandon kejing thot ne kejing duna. Hadin kejing weng ya kene ke company nadu menta ke corporation hi kata ke MEECL kan sa shimti hino agi kamban peniat ke company boarding berokawai ha ke Mausen Ram subdivision. Bat kelawat gilat kelenti benang penbah syusyu kejing sam boarding ha kene kathan. Kene kesenjam kelawan ru hadin bagi seng balang gila berngem ban wantur sya secretariat ban penlong ya kejing ki ke bakamjur lada ke Sarkar kamweng no ya kene ke company. Government gila sengap sa skor jaga jingkeren jongki paiba ki babon ki beri consumer jong ketika subdivision Mausen Ram berokawai yang ta nalwa kata ki local family kamtam jong boro lai li konsumsi la ai lagi jong ki ai jing bot jongki pau ki jing ek pe ki paiba ki kundu yang ta nalwa kata ki don sekesenjuk ki rang bash no jong ketuk dong ketain berokawai nalwa kata ki don seki sing balang ki NGO baper na ta kiri shimet ki lawan man pau na kapos kapora ka bedi bat ka jingi ka do jing jong ki ya ka bedi bat ka ka company ke ba penyai ya ka kam jong ka MECL ha ka subdivision berokoi ti hadin mengila bisyar bah ya ki bro mana kalian ke Sarkar hoi kala don ka jing bom hun na kalian jong ki pat ba ki lapan pau Tende ke Sarkar kamla macu weng mardor kan hap yat kan kumki kondon ba kum ka ai yang so ba hagan ke por nagalin jonga department ke corporation berokawai ini don hangi iba olan sun gue niki MLA joka Mausen Ram konstituensi joka kedong katan berokawai balayawan pan pau kunju ya ki jong tu ti ni radap ban isu ya ka cancellation haka bede bat kanika franchisee ke bede jong sai company wa wilayah ai ke ban sedang ya kata jadi ai Syakri jong na ka banta kanika time borokoi kidon bun ki bang nilai ya kedong tu ke ban tong ya kata nomor ba kim simpat la ya ka ban ai ya ka nalo ki complain ki ngi so ki pai ba ki bun ha haka bede bat ka billing nang ta ka service ka baki ai nata dan bon ki balong petkong ini ya ka bangin hapan sing ka ala kata kalong ka ke main ya ka consumer part i ka bangi ya pet na ka taki pai pa so ka na ka na ka por kalong ba ke kam ka bangi trai kalong nga kwa ban biang ni kindia numdoi bendan jiksun tu kala mun nuru bakano ko ka Sarkar ka le barobor kalong ban pintikna bakata ka service ke bangi ai sekipai ba kam de benron kanu kanu jitot lan ne kejing duna lan ne kejing ko kejing etri kam tri jam kata kalong ka bahak hamat ngin pen kala na ka we ka force ka don shibun ba ki bala pen so ngila buram nya ka igit ba ngila sap sa skole kejing pau na ka joki kita ki balwan ya ka pen so ki kejing ek padahal ka tangin la singkam dan nakaleng ka corporation ngila dapat hadin mengila yai lembah ki an ki kanu ki bangi de ban pet na kalian joka Sarkar banum de ban ki ki ya mentahi kalau clear ngila ada isu ya ke city ban cancel no ya ka kam ke bangi la IT saki na ka benta ka Mausen Ram subdivision